Turabasuje cyane mwewe mudahema kudukurikira. Reka amakuru yacu y'uyu munsi tuyahere mu burasirazuba bwo hagati, aho intambara yahinduye isura nyuma y'uko Iran ikomeje kurasa ku bikorwa remezo bya baturanyi ndetse igatangira no kurasa ku mato y'intambara ya Amerika na Israel bafatanyije, ikarasa imihora yacagamo utugongo twa esanse ndetse peteroli muri rusange, dore ko ari hamwe mu hantu haca esanse igize 20% ya esanse igera ku isi hose. Ejo yarashe amato yitwaye amagunguru ya esanse, bavuga ko kwiregura ndetse no kwemera ko ariyo yagabye ibitero Iran, ibitangaza ko yarashe amato y'abongereza n'abanyamerika bafatanyije, ndetse uyu munsi wa none ikaba yabyutse irasa ibisasu biremereye cyane, ari naho binavugwa ko buriya bwato bwa Abraham Lincoln buhagurukiraho indege bwari bwaraje gutegura ndetse no gufasha intambara y'indege kugira ngo indege zijye zibasha kuguruka zijya muri Iran. Ubwo baburasagaho ibisasu bya mu gitondo, ubwato bukaba bwahise bukimuka mu birindiro aho bwari buri, bukigira hirya ugana mu kigobe cyo hirya ugana kuri Isiraheli. Ubu ngubu rero mu kigobe cya Perisi hakaba harashwe ibisasu cyane biremereye mu bihugu bikikije Iran. Hari hari ibirindiro bya Amerika bya gisirikare, Iran ikaba yabirashe, ndetse ubwirinzi bw'ikirere hakaba hari aho bugaragara ko ngo butagize icyo bukora cyane, kuko intego Iran yarashe inyinshi yazihamije, ndetse inagerageza gupenetara no kurasa amambasade yabo n'ibirindiro bya gisirikare. Bikaba ari ibibazo bikomeye cyane, ho Amerika n'abavugizi bayo ndetse n'abasirikare bayo bakaba bagerageje kongera guhindura tactique z'intambara, ariko uburyo Iran yari yabikozemo bikaba byatunguye benshi ndetse bitungura isi muri rusange, kuko batari biteze ko ibi bintu bigenda gutya. Turakomeza rero tubabwira ku gice cy'ibihugu bituranye na Iran, igihugu kimwe ariho n'Ubushinwa bwahise butangira busaba ko intambara yahagarika, kandi bagahagarara bitakomeje gusenya ibintu byinshi, kuko intambara iri gusenya. Turareba nko muri bino bihugu by'Abarabu, aho Iran yarashe igasenya ibibuga by'indege ndetse n'indege. Ngira ngo murabizi ko kuva ejo RwandAir yahagaritse ingendo zose yagiriraga mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati, kubera yuko intambara ihari ntabwo indege za gisivili zemewe guhaguruka. Esanse ni kimwe mu bintu bigiye kuzamuka cyane ku isi, kubera yuko ubu tuvugana n'isoko rya esanse ku isi biragaragaza ko esanse igiye kuba nke cyane cyane ko n'izari zahagurukijwe n'abongereza n'abanyamerika bafatanyije ejo, ubu Iran yazirashe. Ikindi kintu gikomeye, isoko ry'imari n'imigabane mu bihugu by'Abarabu, harimo Arabia Saudite, bino bihugu by'Abarabu bisanzwe cyane cyane hano Dubai n'ahandi, biragaragara ko isoko ry'imigabane ryikubise hasi cyane, ryamanutse ku rwego rutari rwarigeze rubaho kubera intambara, kuko burya isoko ry'imigabane n'imari rizamuka cyane cyane iyo urujya n'uruza ruri kubaho cyane, indege ziguruka, amabanki akora, ihererekanya ry'amafaranga rikora, tuvunjisha, dukenera yo kujyana mu bihugu bitandukanye, dukenera yo kwinjiza mu gihugu. Mbese ugasanga isoko ry'imari n'imigabane ryazamutse kubera yuko abantu benshi baba barimo bayakenera. Ubu rero isoko ry'imari n'imigabane ryamanutse cyane, ndetse bigaragara ko abashoramari bahangayitse cyane, kubera yuko imari ntiri gukunda, baranguye ntibari kubona uko basohoka mu bihugu, ndetse nk'abantu bari bari Dubai cyangwa mu bihugu bisanzwe, ubu ngubu bagiye kurangura muri Afurika n'ahandi. Bakaba bafite impungenge cyane ko mu gihe Iran yarushaho kugira imbaraga, abaturage bari muri ibyo bihugu bazagira ikibazo cyane cyo gutaha, kuko ubu tuvugana nta ndege, nta igenda, nta iva, nta n'ihagwa, kubera yuko nyine ikirere cyose idafite ubwirinzi. Iran ishobora kurasa, Amerika ishobora kurasa, Israel ishobora kurasa, ndetse n'ibihugu bisanzwe biriya bihugu byo mu muryango w'ibihugu by'Abarabu nabyo ni uko.
rero bikaba aricyo cyatumye isoko ry'imari n'imigabane rimanuka. Noneho amakuru yacu turayakomereza ku magambo Donald Trump yavuze ko ngo abasirikare barashwe ba Amerika. Ngira ngo dusubiye inyuma gatoya, ngira ngo ejo ubwo twavugaga ko indege ibisasu by'abanya Iran byarashe ku kibuga cy'indege cya Amerika, ndavuga biriya byato biremereye bitwara indege z'intambara, Amerika yarashweho ndetse iraswaho cyane, bimura ubwato kugira ngo buhunge. Amerika yavuze ko ari abasirikare 3, ariko Iran yamaze gutangaza ko hamaze gupfa abantu 560 b'abanya-Israel n'abanyamerika bafatanije, ndetse iyo niyo mibare bo babashije gukurura. Hari indi mibare ishobora kuza kwiyongera bitewe n'uko uko urusasu rukomeza kuvuga, uko imbaraga zikomeza gukoreshwa, igihe gishobora kurushaho kwiyongera. Rero nshuti bakunzi bacu, mwebwe mudahwema kudukurikira, ndagira ngo mwebwe mukande subscribe, dukomeje tubagerezaho amakuru ku gihe. Reka dusoreze kuri iyi nkuru, aho umuvugizi wa Iran we atangaje ko nubwo basabwa agahenge badashaka. Ubushinwa bwasabye agahenge, ariko uhagarariye leta za Iran, leta ya Iran w'agateganyo, yasezeranye ko adashobora guhagarika umuriro habe na mba. Aravuga ati nibo bawucanye, reka tuwuboteshe kandi bawumve koko. Kanda subscribe, mu gihe gito tugaruke twongera tugusanga ku murongo wumva aho amakuru aba ageze, ndetse turashobora kubabariza. Hari umuntu umaze kumenya uri i Dubai, araduha amakuru, ndaza nyabagezaho bihagije, kandi ndabasabye ntimujye kure, mube hafi yacu mudushyigikire. Kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane kandi tubane neza. Murakoze cyane.